Yeah, 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 yeah. Anje wanje umutima uranyuzura Nenkuru muri ruriyeze Ijoro ryose turarutanze Emmanuel yaguhisemo uramubereye Mu kibuye baravuga ngo uru rukundo ni ukuri Anje wanje tuzagire undi nkorera Urishe Marianje umutuzo wanje wo kumutima Uyu munsi turarahira imbere y'abaduhagarariye Urukundo rwacu rubimbano idashira Naragutegereje igihe kirekire anje wanje mwiza Imana yampuje n'umutima w'igiciro ntasimbuza Mu mudugudu wa Kibuye barabizi barahira Ko Emmanuel yabigwamije ko ari wowe yifuzaga Iminsi twatsiyemo hamwe yampaye icyizere Kuri inshuti uru rukundo uri byose mfite Uyu munsi ndaguhamagara ndaguhamya Ndagahagarara imbere ya bose ngira nti ni wowe Wanje wanje umutima uranyuzura Nenkuru muri ruriyeze Ijoro ryose turarutanze Emmanuel yaguhisemo uramubereye Mu kibuye baravuga ngo uru rukundo ni urukuri Twambaye umucyo imitima yacu irabyina Ababyeyi baranezerewe inshuti zikishima Wanje wanje reka tugende tuyubakira Urugo rutiyene urukundo n'amahoro y'Imana Emmanuel aravuga ati uri banga ibishimo Wowe ukemura ibyawe byari mu mutima Uyu munsi ni uwawe turawubyina ndagucogora Afrobeat iratuzamura imitima ikanyegayiga Anje wanje umutima uranyuzura Nenkuru muri ruriyeze Ijoro ryose turarutanze Emmanuel yaguhisemo uramubereye Mu kibuye baravuga ngo uru rukundo ni urukuri Anje wanje reka tube hano twandike amateka Urukundo rwacu rumeze nk'indabo zitumba Mu rukundo rukuri tuzabana iteka Emmanuel na Angel urugo ruzahora rwaka